Megalayapost.news. Down, down, BJP. We condemn BJP. We condemn BJP. We condemn BJP. Komisi Bentang Kajing Persya Kajing Pengkelar Kerteng Yakas Scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA Syaka Jiram Jibil ni ke step kikatu kan ingut kidkot Batnong Yalam ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kila leitur syak office rekam ke Meghalaya Bharatiya Janata Party BJP hankat bat ki plakar kidkot ke Meghalaya Congress kila perta ki kentien penrami ke BJP bat ke sarkar NDA dak bakeno bakani ke Kajing Thombor ke Longyeng Badung abaro ke kari India ke Kongres kala kenoru bagajing Pengkelar Kerteng ke scheme MGNREGA ke dina marba ke sarkar NDA bayalam da ke BJP ke isi bahayo kupa kari India Mahatma Gandhi kino yalam ke Kongres kila keno bagajing kam ke sarkar Pedeng balapan kiyo ya ke scheme na ke sispa syaka sispa arpsan sngi ke datang kajing penbi iki pai ba kari na maria ke mang tingka lamang kendai 4% na ke sarkar Pedeng bat 10% na ke sarkar jela Zindabad. Manrega, Zindabad. Manrega, Zindabad. keep it rem, keep it rem, BJP. का सरकार बीजेपी yakni ka belas ispak sini syakawai pat ka an kini kalong kajing penduk ya ka hot jong ki baduk ki baka sarkar kongres kala le sitom ban penlong an ya kini bat nilai i bakalan long kajing mentoy sibun nak kebenta kijat benriu red pad kijat benriu kiba dangdan hapo ulan jo jingduk bat haga jingyu i gajungi lingba kanika belas ispak sni kalong ba kilongye kilong sem ki bodok kilala ban kresan ya kayeng kasam bat khamtam kilala ban kresan hakaba bu school ya ki khon ki jongki tidak kajing pun kala ya kanika an syakanika jiramji kalong ba kumban penbet iki pat ba beduk nakasispa sngi syak sispa arbusan sngi henry kilabo pada ka kendon ba ka central government kan ai kendai 4% ka share but ka state government kan ai 4% ka share nila yo i ya ka jinglong jingman jo ka state ka jungi bakadan hapleng jo ka jing kedu bisa nila sakhiru dingba kinong hikai SSE kiba kas central ka ai 4% but ka state ka ai 4% bun ba ka state kam simlala ban siu kalap kabala penlong ya kinong hikai SSE bakin du ya ketulop ka juki ya ka jingtre ka juki pe ya ka scheme ka papentrei mentaru ka tu ka jal jivan mission ka de ka ju hi ka baka central ka ai 4% ka share shi 4% ka share POE hi ba bun ki contractor kim shimla yo ya ki bill ki jongki ka daw ka long ba ka state government kamla ban sil tang ya kata ka 10% ka balabu da ka center but kani ka an ka bala penlong thamai da ka BJP aka jaka jong kani ka MNREGA kalau kamdeshu ka demand ka baki pat ba kila ban lek ban dawa na ka sarkar ban ai kamiki Henry kadi kalau penkelaba kasyong hakaman jong ka sarkar yano bakan ai kasyong hakabor jong ka sarkar yano bakan jit bat kani kal sawanra kajing le siliang ya khamtam ya kitu ki state ki bamshim la senshar da ka BJP bat da ka ba le komni suki kan sawanra kajing du kam ya ki longyeng ki longsem ki baduk bat kin sadu kajing sania ki pat ba jong ki jela ki ba ki blan hapo jung lan jong kajing duk bakin i no ya kan ka kam bat kajing temu ka jong ka sarkar BJP kalong ba ki snow income ba kadan ka kerteng jong Mahatma Gandhi ni ka pum ka kongres ni ai ka kerteng Mahatma Gandhi kalong ba ni snow buram ya upa jong kari India kumba pi ba kani ka kerteng jiramji kumud kila kwa ban penra ban wanra jubor ya ka kerteng jung uram hakani ka scheme ban pendu ya ka bala bu haka constitution daka sarkar kongres Megalayapost.news.